Onura l-żewġ Żeffiena Maltin li dal-aħħar ħadu sehem barra minn xtutna f'kompetizzjoni internazzjonali ta' sfin. Bis-sehem tagħhom fil-Manchester Grand Prix Showdance Championships, il-koppja Stephen Fenech u Roxanne Buttigieg ikklassifikaw fl-ewwel post minn fost 14 pajjiż ieħor fil-kategorija Latin American Class 2 Championships, kif ukoll fit-tielet post fil-Wheelchair Showdance Championships. Dan is-suċċess ikompli wara dak ta' ftit ġimgħat fejn Stephen u Roxanne iffurmaw parti minn tim rappreżentat mill-Ġermanja u l-Olanda fejn taw wirja fi Frankfurt matul il-European Wheelchair Basketball Championships b'koreografija tal-allima Pippa Roberts. Intant it-taħriġ jibqa' għaddej għal dawn iż-Żeffiena hekk kif lejn l-aħħar ta' wissu l-impenn kompetittiv li jmiss se jkun fil-Belt ta' Mosca.